pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras ti Radyo Tiradpas. Addan 2 minutos kalpasan ti oras nga alas 6. Ita malum ti Miyerkules, pitsa 15 ti mabilang iti bulan ti July taon 2026. Kasi ti segod papagayam mida. Magkadwa tayo ti Master Control ni Dennis Abellonara. Kastamuton ti TV5 TPN Channel 13 ni Jo Marie Abab. Ngaumay mani nagpalay lang kilagampayag itilawang at ang atang sumanglad ti Tamray Dayaw apagtaingan nyo. Babaan iti daytoy a programa ana paulwan sa umibingayo kendandanew ti Ilocania. At iagserbe winuagpay kada kayo Manong Lito, Alcantara, iso ti sinadaan na Mang Kevin, ken Mang Pasangbay karang sinurat yu, abon nagtilandanew, anakay palaunan, ti mensay karatit batigyo iti biyag. Ken kastamutin nagiti papagayam yu, nga nayata tumartarabay, iti daytoy a programa. Mabalin mo nga daw ninyo, dagita kumenyo ti live Facebook, Tili si TV Radyo Tiradpas. Kita tuwingarod tumuna, panglukat asunata, amay ruknoy karakay amin na pada. Bal
masisyak laeng agikot puso ken nakem ngemuray no adayo katenang sikat linaon to'y puso ken rignat sumangpet kanta na namin ta niraksak di sinangan tanga ayat sumangpet kanta na namin ta niraksak di sinangan tanga ayat. Adyan 7 minutos, kalpasan ti oras ngalas 6. Kinsakbay na papagayam, nintagibasa ti bulikilandanew, kastamutin lagi ti kablawyo, kitkablawan tayo muna ito papagayam tayo nayat, at tumartarabay ti daytoy a programa. Manipod dita Western Pangasinan, kastamot a probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra, Ilocos Norte, ken Ilocos Oron, kang runan iti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mangiwar ti installment na motorsiklo, at to yun ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation, manipod Candon Barnes, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra. Ken ti amin na sangana, manipod Region 1 Ingada, Region 5. Ijaya na kayo tinapartak a proseso kindi kalidad branded a motorsiklo. Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iti urayan nyo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo a makaiwarti kap ni kanyo a motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano a makaiwarti motor na noda ta mamuyo kayat na ti agka motoran kuyugin nyo lang umay to opisina ti Royce Crop Dom Philip Marketing Corporation. Tadya ti agor uraya 1,000 pesos sa gunguna itong galada makuyog na a customer. No dati sa lunsod nyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927-6952-099. Wino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na rakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City. Amyanan ti Lanbang, sa pulin tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, winoy bagayo ng iyo ti radyo ti Radpas. Karagiti madanunan yung kakapintas, kaya naisim mababalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makairuwarte mo sa ti customer. Free helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements, to valid ID, ken may salang ako mikar. Dom Philip Marketing Tagor Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaya dun ti motorsiklo na inkayalanan dagiti URCR ti motoryo to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot karagiti saan pa ya nakaala iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa 2014 inkaya sa dyan opisina LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. URCR ti motorsiklo yo agraman valid ID.
Kita tuwing nga rod ti pamalagi Manipod Master Control. Today, apos natin pay out ng natin program na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa kapos kita. Isugamit nato yung programa na nag-request ni President Bongbong Marcos ito amin na pamilya na mawawag ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inibigan ng program ng AKAP. So, dati yung AKAP ako ay sa kabalbalo ng programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. Agdan sa 15 minutos, palpasan ti oras nga alas 6. Kablawan tayo ni Pagayam, Mix Das Marinas, manariman magbuybuya ti live Facebook, ti DCTP Radio ti Radpas. Mabaan ti dito ya programa sa miwingayo kinlandani ti Lucanja. Naimbag nga oras kin kanitom Michelin Das Marinas. Astamuton kin Pagayam, Alfonso Rayray, naimbag nga oras kin kanitum Pagayam, tila ito yung ka
para buibuya ti live Facebook, ti programa sa miwingayo, kendandani ti Lucanja. Ti kablawan tayo ruda pagayam, Delia Kidangin, Dio Kidangin, Ricardo Calagis, ni Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, ni Rialin Benito, ti Barangay, Sariwan Salcido, Ilocos. Pastaw ti Edwin Sullivan, Rick Rivera, ni Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio Pilong Divina Jr., kiniribain ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos, Pangasinan. Hasta mo tinakablawan tayo na pagayam, Dioniso Lacanay, Clarita Ragos ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Hasta mo tinakablawan, Mr. Renato Mirna Pascua, Ortiga, Baknutan, La Union. Kablawan tayo mo ni Augusto Ligaspi ni Juanito Alcantara, ti Barangay Talyawin, Tagudin ni Lucosor. Ikastaw kini Edi Boy Lubindino, Emily Lubindino, Melchor Lubindino, Angel Lubindino, Rogelio Ligaspi, ti Barangay Gelong, Dalawa, Lilom, Lucosor. Kablawan tayo mo ni Barangay Captain Alfredo Cawes, Barangay Kagawa Gigi Coeco, Jofre Cadorna Mindapalo, John Byron Kenberelio Ambabag, ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Pastaw ting Glory Gayaw, Emily Tumopiat ni Annabel Tomayo, ni Marilyn Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Borgos, Ilocosor. Pablawan tayo mo ti Asinyan Rondalia Group. Maskara Pagayam, Alejandro Colas Banwa, Carino Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang, Kinireke Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Pastaw ti Barangay Captain Idencio Banwa, Barangay Kagawad Arcadio Gomalio, Ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibu, San Emilio, Ilocosor. Pastamot ng Barangay Kagawad, Mr. Mrs. Nelson Mila Gagarin, ni Mrs. Dasmariñas Solita Pascual, Risa Valdez, Mila Valdez, Marlin Pariñas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Kastaw king Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, Nitoy Doliente, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocos. Kastaw king Ben Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo pa na pagayam, Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonelin Ortiz, Neirono Ortiz, Dorocho Ortiz, Legordanya Ortiz, ti Barangay Nagsabaran Sor, Balawan, La Union. Pastaw kay Roslyn Yanga, ni Liesel Ramos, si Tagaja Valdez, ni Arias Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata, Sikin, Candon City. Kablawan tayo mga ni Maricar Garcia, Carmelita Garcia, ni John Garcia, Patrick Garcia, ti Barangay Paratong 3, Bangar, La Union. Pastaw ti Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Joe Carparillo, Barangay Secretary, Nelson Manalo, Pastamutin, lagi ti Barangay Talukin BHW, BNS ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo ni Lina Kodjamat, Pili Galot, Corazon Calibuso, Disi Calibuso, Manaling Kodjamat, Caroline Kodjamat, ni Ros Kodjamat, Ruben Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Pastaw kin J. Carpina, Joy Batore Carpina, Gloria Carpina, Jamie Carpina, ti Barangay Akib, Narbacan, Ilocos. Pastaw kin Evelyn Aguilara,
ti Purok Maligaya, Barakbak, Tagudin, Ilocosor, ken kastamutin dagiti kakadwana ni Roderick ken Angelica, ti Mike Benz, Istor, Bitalag, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. De Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nura Castro in family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catilino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Tede Olbinado, ni Edwin Olbinado, Astauto Kimbiuli, Lambinicio Olbinado, ken Conseng Olbinado, Astamo ken Pedro Orpiano, Lodi Biay, Lobi Castro, Leubina Castro, ken amin na pamilya Olbinado, Orpiano, Ordinado, Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Mark Anthony Gratuito, di Barangay, Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Obog, Candon City. Kastam ken sila May Romero, Ricardo Romero, Teresa Romero, John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martis Romero, ken Fernando Romero, ti Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Kastam ken Rosalyn Garriga, Rinalyn Garcia, ni Roma Mitoquero, Edmond Gamata, ti Banayuyo, Ilocosor. Kablawan tayo muna Dila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, ni Jolie Navarro, Jules Ramirez, Joan Ortega, ni John Garcia Ortega, ti San Fernando City, Astautin Malua Baya, ti Candon City, ni Magda Ileo, Zapato San Esteban, Ilocosor. Eli Tejada, ti Narayan Narbacan, Ilocosor, ken Felix Ramos, ti Lauingan, Santo Domingo, Ilocosor. Pablaw dahil itong nagapo kay Carlito Estranyero kay Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosor. Kita tingor tumunada na yung intay basa managapo kay Pagayam, Angel Legend, Alcantara, Tantipulo City, si Daniel na Paulwan, Maladyosa. Nuagwarnak ayamumu na idumduma, anang kayaw tuy puso, kinriknak kinka, sapsapuling ka, tunggal dumtung tiagsapa, no sa dino tayan mo, patgek amaladyosa. Maladyosa anap man pusaksak tasadya, talong ay galad mo awan ti pumada, intalib no stignay, imbislin mo kumaw mabrasa, tuyo mas aso gapuso, palubosam kuman. Agduyos tuyirik na, tawis sulyap mata, pipitik barukong sumalin tikibba-kibba, kasman nagragot at day bagbagana, isaan na may libak, may buksilan na panagayat na. Tapusaksak kinsudi, adayaw mo maladyosan, ibawing mo ta panagkitam, kin kinarigtan, tuyagun unoy a puso, amang rayaw kin ka, sika nakariknaan, barukong tikibba-kibba. Kayarigam maladyosa, madigos linaw tiagsapa, asikat rayaw ko, sungbatan na kuma, tawan sa sawirin, ti puso kinrek na, amang up piliw, amay daton di tasadya. Suray ta ti Daniel na Paulwan Maladyosa.
nagapo kay Angel Legend Alcantara, manipod sa Antipulo City. Kita trimot na rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniw na. Jakam din ti agayat lugwa puntot mga ren kanya taamok ti pagpanaga kang kanekto dagiti lulwa tatay gwapo ako na sisipul tinubyana sa balipay di kalipin na at ang tupay masikugan na Jakam din ti agayat tay baru apartikero taamok ti banag ko sultak dalot ti mauray ko Natay baru apartikero bakit iduglat inaang mo Lusumang pet ay po Diyos santo at dispisyaken at karkaryo Nang runa ajak kayat tay sugadur ang maasawa taamok ti pagpanaga isaldanak ken iyutang na ay sugadur ako na pingpinggit lati amuna agmajungken agparaha agtupadalak ti amuna Jakam din tay laklakayan nakupo abang bangutan taamok ti pagpanagan ragsak kuntun ti maikala Tatay lakay nusot kasat ko di na maited di ragsak ko Kay kayat kuntay agbaket ako ribet-bet Aglalo ajak kaya
maragsakan na datoy tata, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Addan 39 minutos. Kalpasan ti oras nga lasay. Ito na ni Mex Das Marinas. Pa-shout out. Pangit Store, thank you, Pagayam. Unamot ni Lorenzo Enzo
Musta body, musta bintam tatabade, 0-0 balance body. Good evening, idol. Nagapuray ta kay Rogelio Mayo Binado Ubaldo sa Jai, Ordanita, Pangasinan, Don Philip Marketing Corporation. Pilukin nyo lang ni Rogelio Mayo Binado. Tapnukas sa tulungan na kayo ang kay Ruarte Motorsiklo kay Don Philip Marketing Corporation, Ordanita, Pangasinan. Rogelio Mayo Binado and Brenda Lopez Ariula are watching with you. Kumusta kayong dalawa? Kablawan tayo ro di Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Tresurera. Angelina Abanto, Barangay Secretary Retso Guerrero, Barangay Captain Ricardo Bielog, Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocos. Astaw Tinamor Salebo, Lorenzo Lawage, Ollita Lawage, Ronnie Alcantara, Barangay Barakbak, Galimuyo, Dilocosor. Astaw Mutin Karapagayam, Jobilito Bustamante, Orinico Bustamante, Prudencio Bustamante, Barangay Patpata, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo na Ariel Lopre, Maria Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manny Linison, Lady Clareson, Lea Ison, Daniel Orbos, de Barangay Katuray, Bulinaw, Pangasinan. Astaw Tinapul Gabislan, Andaya, Abilida Dokumos, Magda, RJ Abilan, de Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Mr. Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. Miss Maribel Serrano and family, Mr. Miss Gerald Quaresma and family, Mr. Mrs. Alan Limon and family, and Mr. Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Astaw and George Jojo Toledo and family, and punong barangay, Erenyo Calipte, kinamin na barangay officer. Si Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kablaw dahil itong nagapo kin Barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte, Santiago, Ilocos. Kastaw kin Albert Cacho Almasan, di Pilarabra, ni Raymond Cadosio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, kin Lester, ti Laplapog, Villavisosa, Abra. Pablawan tayo mo ti Badwa, family kin Garcia, family ti Lumaba, kinabapaya, Villaviso, Sabra. Pablaw tayo ti Manipo, ti Gumintong, family ti Barangay na Matikan, Santa Lucia, Ilocosar. Astaw kin Janus Caro Orpilla, Janice Orpilla, Dante Orpilla, ti Santo Gabayan in family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo ni April Abilio, Nergio Abilio, Rodrigo Abilio, Nilanyo Rubangil, si Rubang de Barangay, Amgid, Candon City. Astaw kin Rolly Gabaldo, ni Binamin Andaya, si Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Ni Richard Chan, si Ursalan, Suyo, Ilocos. Astaw kin Barangay Captain Pedro Oban, Barangay Kagawad Alfredo Baclayen, Kendoris Ramirez de Barangay Mabilig, Sigay, Ilocos. Maglawan tayo mo ni Melanie Kabanban Marsan, ni Delvin Ganadin ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Astaw kin Barangay Captain Osilito Magpali, Ricardo Sibayan, Frankie Almirol, Chopido Bagoyo, Narciso Abasa, Mr. Maher, Johnny Vicua, ni Bangar Rispan Radio Group, Bangar, La Union. Astaw kay Jason Libayne, Marilyn Ventura, di Barangay Magallanes, Luna, La Union. Kay Henry Tangalin, di Barangay Ortiz, Nagilian, La Union.
Kita tingor ti Dani yung hintay basa, anak paulwan daniwan ka asabong between ti biyag ko. Nabatom balani tuy pusok, inadipon tapintas, sinapul ka asabong in-between niyayat. Nabalitukan na sa guday, naigaladkin ka. Gapot ay ikutam, alibnos, madandaniwan ka. Limtuad ka pundasyon, iti dardaritdip ko. Nagpunipunan ka, apagtamdan dahi ti puso. Tampok na ka ti Apo, akabantulala ni karayo. Na isang sangayan ka, agamon sanyatay ti lubong ko. Natalibago kin ka, kime tumalalipaga asir mata. Panagtagay maris ka, arisik tuy puso agsampaga. Isik ikutam malibnos, tagtagay nip adim mamingga. Kayawan ang diggang, taringguyod mo turik na. At tuyak ngagnanayon, amang ipatugkin ka. Gapoy ta sa guday, may saka aburbor siya. Itilubong ko, ikan tumaumag daniw asunata. Mangibini-bini, ngayat bitik, tinagbaitan ta. Jak kagpating ka, sagutang ka iti daniw niyayat. Amang taginayon ni Timaysa na mari sa balangat. Idaton ko wabaton lagip, dinagwan ni Santa Kalman. Wendandaniwan ka, sabong between tuy biyag ko. Suraita ti daniw na paulwan, dandaniwan ka, asabong between ti biyag ko. Kitag timot nga rod ti Maysa sunata, ay may pakuyog ti daniw. Agugrad ka man sabong, tatap tapayan ka. Wadang ulap ko, kasikat niuliwana. Uray no di nakayate, ayate katulad na. Uray no mataya kun, lulakit di taagbiyaga. Sabay lapad padal sa tinatigos narway alurwa. Napanas kuitan,
Iti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket ginaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Ada ti kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada billet mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagitoy no adag kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, Be clean, live sustainably. get vaccinated, Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanain ng magpagang ito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti managaya tunay nga leaders tayo dito yung kanunan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya Adda pa'y 5 minutos, kasangwanan ti oras nga alas 7. Ikablawan sa naruda pagayam, Jo Bilingawat Salon, Adelina Bugasto ti Barangay, Darapidap, Candon City. Pastamo ti Edwin Asulin Bisquera, ti Bangadabra, ni Tismina ti Abkaburaw, Burgos, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Bobby Gorospi, Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Astaw ti Bernardita, Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City. Ti Janismi, Latsika, ti Pantar, Villa Hermosa, Santa Cruz, Ilocos. Ablawan tayo mo di Cesar Balios and family, di Vincio Inigo Senior and family,
Ryan Balyeos and family ti Barangay Alagigan Sikin, Candon City. Astautin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalina Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, ni Miriam Corbito, ni Sunshine Sumakiab, ni Danny Del Rosario, ni John Balucanag, ti Barangay Abid Binay, Galimuyod, Ilocosor. Hasta Retired Master Sergeant Arturo Passion, Pura Passion, Kati Passion, ni Cecilin Barangay Captain, Mr. and Mrs. Ruben Mamaklay, ti Barangay San Roque, Santiago, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez, ni Flordalisa Reyes, Beatrice Basilan, Melida Piawen, Clarita Domingo, Tisetsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosor. Astamutin Karapagayam, Willie Romero, Tilaglawan, Santo Domingo, Ilocosor. Mr. and Miss Berelio Predelina Domingo in family, Mr. and Miss Benamin Brenda Rante in family, Mr. and Mrs. Elio Marquez Domingo in family, ti Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz, ti Barangay Pinipin, Santa Cruz, Ilocosor. Astautin Rene Bernal, Cesar Bernal, ni Chris Bernal, ti Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Renyo Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Astang and Mrs. Edna Escobar and family, Mr. Gregorio Abalos and family, di Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Ilocosor. Kablawan tayo pa ni Cesar Gakutan, Yulita Gakutan in Gakutan family, si Barangay San Nicolas, Candon City, ni Materesa Gaboy, Dan Albert Angan, Lucina Ilgamo, Usang Reclusado, ti Barangay Rubio Galimuyo, Ilocosor. Kastamutin kinapagayam, Joper Bilaso, Jeffrey Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Angeles Sabon Selection in family Kabarwan, San Emilio, Ilocosor. Ni Marie Valdez, ti Patak Burgos, Ilocosor. Ni Angke Malano, ti Bangar La Union. Delia Dagno, ti Kasilagan, Banayuyo, Ilocosor. Kinisali Kodjamat, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Lene Ramirez, ti Madarang Salcido, Ilocosor. Ni Rila Marca, ti Marin Salcido, Ilocosor. Ni Marshall Bravo, ti San Tiburcio Salcido, Ilocosor. Kastamutin kanapagayam, Mr. Miss J.R. Mayla Garnasi Gawat, in family ti Barangay Atirman, Candon City, Mr. and Miss Joffrey Lisa Gambito in family, Arling Galon in family, ti Barangay Waigdaya, Candon City. Kablawan tayo mo ni Mercy Gabora,
Ira Crisanto ni Erickson Kines, Manuela Kines ti Barangay San Nicolas, Candon City, ni Florante Gramay ti Santo Tomas, Candon City, Lea Gawat ti Silgawat, Loris Gawat ti Barangay Katirman, Candon City, Ken Castamuton, ni Brenda Lopez Ariula ti Barangay Barakbak, Tagudin, Luzon. Kablawan tayo pa ni Barangay Kagawad, Mr. and Miss Danilo Lose Galyeso and family, Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Miss Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Jomel Alcantara Jr. and family, Mimel Iniego and family, Sopilo Balvin and family, Berelio Balvin and family, Leto Balvin, Dennis Aguilar, Benedicto Kodjamat Jr. and family, and Ruben Kodjamat and family, di Barangay Langigan City in Candon City. Kablawan tayo mo ni Susan Galutan, di Barangay Bagani Campo, Candon City, ni Nina Jose, di Barangay Katirman, Candon City, Eric Saldua, di Barangay Kamaraw, Narbacan, Nilocotor, Kenlari, Akisay, di Barangay Ambulugan, Narbacan, Nilocotor. Hasta mo tingin Victor Abaya, di Barangay Kamangan, Santa Cruz, Nilocotor, ni Dayan Cortado, di Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, di Barangay Lubong, Santa Lucia, Nilocotor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Benedulita Alcantara and family, ti Ansad San Esteban, Nilocotoran, ni Gina Linmina, ti Barangay Kabkaburaw, Burgos, Nilocotoran, kay Gastao Tindenes Madriaga, ti Bangadabra, Augusto Mico Alurina, ti Suyo, Nilocotoran, Angel Arsina, ti Abur, Narbacan, Nilocotoran. Kablawan tayo mo ni Fatima Valdez, Evan Valdez, Merily Valdez, Roel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy, Santol La Union, Astao Kinsera Tubia, Charlotte Aglusolo, Oliver Kodjamat and family, ni Makawayan, Burgos, Ilocotor. Kita tingarod ti Pambalagip, Manipod, Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000 one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves.
hike along the scenic trail, and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Motorsiklo at tuyin ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kan dumbrans na bantay Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Kinti amin na sangana Manipod Region 1 Ningana Region 5. Ijaya na kayo tinaparta ka proseso hindi kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa ito rayo gagayam. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwarti kapkap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawarang plano mangirwarti motor na nadata mamuyo kayat na tagkamotoran kuyong inyo lang umay to opisina ti Royce Group Dom Philip Marketing Corporation. Tadjati agur uraya 1,000 pesos agun ko na itong galada makuyog na customer. Nadati sa lutudyo tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099. Mino kumuntak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Kadagiti na dakama ta branch office, ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin, Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Pinoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas para kiti madanunan yung kakapintas kinaisim mababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation tapnin sigida maalay yung mutlang ti 1,000 pesos no makaiwar ti motorsiklo ti customer. Pre-helmet lifetime pre-service 3 years LTO registration kiti requirements to valid ID ken may salang ako mikara. Dom Philip Marketing Corporation tagur oray kada kayo. Nagitimot nakabaylon ti motorsiklo da inkayalan kiti ORCR ti motoryo to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation Candon Branch, Candon City. Astamot karagitisan pa nakala iti plaka ti motorsiklo da manipod kawon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan uniklim sa di opisina del LTO District, Candon City. Good evening, idol. Nagkapureta kay Rogelio Mayo Baldo. Kunamot ni Brenda Lopez Ariola na imbag rabi kuya kablawam man apok dita burunot lagudin nilo kusoran Dadu Marson Panahon Jonas Panahon Crystal May Monte Virgin Ditapudo Quiz tagudin nilo kusoran Josephine Masindo James Rex Masindo dito barakbak tagudin nilo kusor. Kunamot ti Yumi. Good evening tatang kablawam man ni siyaon
nga nakaturog pa ilang. Nakausyaw, gumising ka na. Good evening, Sir Lito. Ragkapulit akin Roderick Saldua. Kablawan tayong ruda pagayam. Tiri Alcantara and family. Marilyn Pitarque and family. Dila Alcantara and family. Loto Alcantara and family. Ismail Gabo and family. Mr. and Miss Ruben Norma Valdez and family. Di Barangay Waigdaya, Candon City. Astautin Albert Rapada, Opring Riquepo, Mr. and Mrs. William Organaban and family, di Barangay Patpata Sikin, Candon City. Pablawan tayo mo ni Lorna Bumaksa, di Poblacion Villaviso Sabra, Carmila Bilandres di Piliganabra, Analia Asuncion di Bangadabra, Lorena Divina, di Babalasiwan, Santa Maria, Ilocosor, Miriam Braceros, di Pakang, Santa Maria, Ilocosor. Astang Arnel Garcia, Yobi Garcia, Ira Garcia, di Sabuadan, Santa Lucia, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, Ma Pilipinas, Digari Gallardo, Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. Miss Nanding Pili, Galotin family, di Barangay Bagani Gabora, Candon City. Astautin Lorde Fusilero, Marlita Gabata, di Barangay Lintik, Banayuyo, Ilocosora, ni Robert Badilla, Randy Badilla, di Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo, si San Pedro, Candon City. Astautin Glory Bayong Ibia, si Santa Maria, Ilocosoro, ni Mansell Sibiliano, Takadina, Tinamruangan, Kabugaw, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Lito Turalba and family, Leo Turalba and family, di Barangay Kalumbaya, Galimuyo, Ilocosora, Kendibina Rosendo and family, si Kalimugtong, Galimuyo, Ilocosora. Astautin Pirlita Mika Irenilla, Rita Manzano, di Barangay Kaliwakiw, Salcedo, Ilocosora. Kablawan tayo mo na Anak Kasim, di Butubot, Balawan, La Union, sa Libaging di Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra Antonio Cruz, Kinaburan, Balawan, La Union. Astautin Warlita Pascua Cortes, si Kalangkwasan, Salcedo, Ilocosora, ni John Rogodo, si Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosora, Marisa Rubia, si Kalitong Borgos, Ilocosora. Kita tingarot tidaniw, nagkapuwil pagayam, Melinda Manigdig, Isabela, Tungaytoy, kita dasa jay UE. Tidaniw na napaulwan, maudi akid daw. Kasapno masarakan ka, kapno panagtugmok dagiti dana, dumting kadipay, dayta apar mata, wenno wagpatinggalat arapap ka. Ay naunag ti sinay niliday, oblagit din ti panakaupay, ladingit ni puso makianandingay, amang iliw-liwag ti sinay. Mano watawon kalgaw ti lumabas,
Manumanon na dawal ti umagibas. Di paripiri pawan man na makitak. Nakiltay mutun tuy namnamak. Dungo pang sapulak kadikin ka. Lansad ka di titaw tabatukin ka. Unag ka di tidaga takurubun ka. Sadyay ka di kabakiran tasawarin ka. Pangbirukak ka di ayakin ka. Adda ka din sa bali adana. Inodda ka din sa balyag ngagtagikwa. Ragsak ko ka di manen, mapaay kinagsagaba. Di lang man nukasta udungo. Umararawak basit takina kanitom. Uray kadlang taytalyaw mo. Umdasin ragsak rayaw ko. Sakbay pulang kot. Anges abulod ko. Suray tati dani wana paulwan. Maudi akid daw. Nagapo ki Melinda Manigdig, madasa de pagilyan ti UAA. Kita timot nga ro ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims na recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian ti Balbalayda, di daduman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at tatlo para dito kalaki victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure.
At dan 28 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo nga roda pagayam Rita Puro ti Kabugaw Ilocosoro. Ni Wendy Lorita ti Magsinggal Ilocosoro. Edgar Marquez ti Bukay Abra. Abi Kitasol, Joshua Kitasol ti Kawayan Ilocosoro. Astamutin karapagayam Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain ti Langkwas, San Emilio Ilocosoro. Ken Gustavo ken Kirby Villaros, ti Matuboy San Emilio Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Fridalin Ortiza ti nagtutuan Gataran Cagayan, ni Marlo Nagbayani Rodrigo ti Kulaw Claveria Cagayan, Astaw ti Nestor Sumawi, Josie Galindo Edwin Tolentino ti Dinaratan Salcido Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Dona Bungan, hindi si May Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo, Asli Tumbaga Marcela Bungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. At tamutin kin Batot Las Igan Dawasin, ni Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. Mrs. Clayford Eiling Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Kablawan tayo mo ni Roelio de la Cruz and family, Titinahan Santa Maria Ilocosoro, Arnold Dueling and family, Tidasay Narbacan Ilocosoro, Espiritu Salvador and family, Tikabarwan Santa Maria Ilocosoro, Ken Florencio Soliva and family, Tapato San Esteban Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Glenn Biras and family, Ibang Bangar Burgos Ilocosoro, ni Alci Ansita and family, Ibang Layan Narbacan Ilocosoro, Anthony Dueling and family, Abur Narbacan Ilocosoro, Kensani Calderon Montero and family Kinarayan Narbacan Ilocosoro. Astamutan kala Mr. Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Tinalasin Santiago Ilocosoro. Pablawan tayo pa ni Belma Sullivan and family, John Sullivan and family, ti Barangay Mabilig, Siga, Ilocosoro. Astaw tin Edna Tolentino, ti Silag Santa Maria, Ilocosoro. Erlinda Inurelia, ti Arnap Salcido, Ilocosoro. Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosoro. Ken Venus Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet. Pablawan tayo pa na Mr. Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family ti Barangay Barrientos, Luna, La Union. Astaw ken Jericho Lucero, Tiquereno, Tagudin, Ilocosoro, Mina Islade, Kararampang, Balawan, La Union. Pablawan tayo mo ni Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan, Ken Howard Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Kablawan tayo mo ni Renato Tingorden, Brenda Tabor, Serlin Rivera, si Barangay Ortiga, Baknutan, La Union.
Ablawan tayo mga nangil Rakuya, ti Lantag Santa Cruz, Ilocos ni Agnes Obrero, ti Talubban tayo Ilocos ni Linda Ontar, Elsie Ontar, Tariwas, Bani, Pangasinan. Hasta mo tin Garapagayam, Alex Manao, gin family, ti Sapang Galimuyo, Ilocos ni Pastor Ano and family, ti Rubio Galimuyo de Locosaran, Rebecca Dagsen family, ti Barangay Kalungbuyan, Galimuyo de Locosaran. Keng kastamutin ken Artemio Kabangkala, Erenio Kabangkala, Hilario Kabangkala, Tito Barcheta, Constantino Dolormente, ti Barangay Banukal, Legleda, Ilocos. Kita tuwing araw ti Pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas.
aming pamilya na makakawang ng financial assistance. So, napalunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilan ng program ng AKAP. So, dati AKAP ako sa kabalo ng programa ng DSWD at ito'y ako at ito'y sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. At dapat 20 minutos. Kasangwanan ti oras ng alas 8. Kitpablawan ti Rudla Pagayam, Rolando Gamuso in family, ti Bagar Candon City ni Roger Rodriguez in family San Isidro Candon City. Hasta mo tinggal Mr. Mrs. Roy Jodolin Romero, Joana Romero, Joao Romero, the 6-2 ni Marcanday, Rubio Valimuyod, Ilocosor. Kablawan tayo mo na Anita Labayog, Jin Wandas ni Monsing Arsiaga, si Bigbiga Sulipon Launyon. Astaw kang Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Tito Barcheta, Constantino Dolormente, si Barangay Banukal, Ledleda, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Melba Rosario, Imelda Valdez si Barangay Patpata Sikin, Candon City. Astaw ni Camille Gasatan, si Barangay Paypayad, Candon City. Kablawan tayo mo ni Bel Magani Kabuatin Family, si Pariok First Candon City, ni Edna Galon in Family, si Pariok Second Candon City, in Daniel Galcon, si Kalawan Candon City. Hasta mo kong Jessalyn Tuson, Rika Tubadlo, Kristen Surin Serna, si Jerome Kayabyab, si Honda Elite Motor Bike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosor. Hasta kong John Davis, Bergonia, Santa Maria, Jen Aquino, Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, ni Waway Gallardo, si Don Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocosor. Kita tingarod ti Maudia Sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Biag to'y biag ko, nagtengaran ti oras, nga inakipapanaw di arpa. Ngem dawat ko, gikan tukad, mangliplipat. Ikari, kan kabiag ko, agsulian. Agnanayong tuwa sikat, laglagi pe, tasikalaeng biag ko ay ayate. Mamati ka, tintu mamaliw tu'y kari, asiksikat itong palko, ken patpatye. O biag ko ang
pinakadatan, inakong panawankan, talagip mo din tumapunas, ngayon garat tumpalya. Urayem, di pa nagsubliken ka, tainak tutumpalen di sa pata. Ngemuray nung umadayo pumanawa, ikari kang kabiyag kong agsublian. O biyag ko ang pinakadatan, inakong panawan kan, talagip mo din tumapunas, ngayon ganap tumpalbiyan. Ururayen, di pa nagsubliken ka, dahil nagtutumpalen di sa pata. Ngemuray nung umalayo pumanawa, ikari kang kabiyag kong agsublian. Dapat sa 45 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8, nentay panagpakada. Kablawan tayo ni Mian Gambon Birsel Kayabyab, manariman mo't nagwibuya ti live Facebook, ti DCTV Radio Tiradpas, naimbag nga oras kinrabim, pagayam Mian Gambon Birsel Kayabyab. Kunamot ni Lawrence, naimbag Arabi Idol, kadlawam man ti Baruga family, ti Paryok Segundo, kang runan na kadamamang in ading aglutluto pang rabi, kinipapa nga agin indayon. Thank you nagapo kini Lawrence Baruga. Ay kumusta kaya amin, ita Paryok Second kang runan kini Lawrence Baruga. Kablawan tayo nga ron ni Maylina Villa, Robert Trigunain, Jerome Rilera, si Tricia Ma Motor, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocos. Astaw Kirinanti Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Carbulataw, ni Robbie Cabanilla, Ilamia Yunayon, Marcelo Akoykoy Bagani, Arji Javier ni Madil, ti Ibanez, Kinsarasin, ti Kanya, ti Honda Elite Motorbike, Sales Corporation, Kendron Philip Marketing Corporation, San Jose Narbacan, Ilocos. Kastamutin nga pagayam, Lorian Inigo, ni Marnie Kabagbag, Rina Kay Halubera, Rosalyn Garriga, Romami Toquero, Reynalyn Garcia, Camila Coscos, Kenmian Kayabyab, si Ron Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Karagiti kayat na mangirwarte installment ng motorsiklo at tuyon ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch, Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Ijaya na karakayo ti Laparta ka proseso, ken di kalidad branded ang motorsiklo, Honda, Yamaha, Ken Suzuki. Anya pa'y tururay nyo gagayam. Mamay kayo nag-apply, tulungan kayo. Ang makairwarte kapap ni kanyo ang motorsiklo. Nagiti mo tawarang plano, makairwarte motor na
Nagdati ang mamuyo kayat natin ang kamotora. Kuyugin nyo lang o may opisina. Ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Nagdati ang oraya 1,000 pesos. Agon ko natin tunggal. At makuyog na customer. Nagdati sa studio tumawag. Sila ito yung cellphone number. 0927-6952-099. Ino kumontak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo. Karagiti na dakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation. Ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa phone tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winoy bagayo ng agyo ti radyo ti radpas. Para kiti madanunan yung kakapintas kinaisum. Ababalasang to opisina si Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Tapnoy sigida maala yung mutlang di 1,000 pesos. No makaiwar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, 50 requirements to valid ID, 10 may salang ako may kara. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kara kayo. Dagitimot nakabay nun ti motorsiklo na, kaya lanin na kita'y URCR, ti motoryo to opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastamot ka lagi saan pa kaala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 agpababa ng kayalanan sa Jai. Opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang dagitay. Xerox copy to General URCR ti motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod kanaybos manin, ti oras ti tilay to ya programa, sa miwingayo ginandani tilokanja. Kitinton manin malum na bigat, padaanan yun tumanin, ti sasangbay sa braidaya o apagtegan nyo. Alawin papagayam nila, ibatingin tinaimbag nga oras, Kendra biyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, ni Dennis Abilionara, pastamutin ti TV sa ITPN Channel 13, ni Jo Maria Bag. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, Lito'y I love you, bye-bye. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.